Shubor nakaslem jong unongsan hima. USP jong ke East Gentia Hills Giri Prasad. Hau kurwa khubor bala penmi ula pentem. Bah ka janmi jong ka arpu nyotrik yang arjar arpu saw ki polit ke East Gentia Hills. Kila penlong ye ke jing talasi ye ki kali ki bayat bayang harata cera check post hakapor prabaji menstem. Bat ki polit kila yo aban bat ye ke way ke kali Mahindra pick up truck. Kebempat simla dan your registration number bat kebadang tho tang AF. Pada pa penlong ye ke jing talasi napo kani ke kali ki pulit kila yo ban kurup ye ke way ka top bayong kabadan kumpasan po litar AA ya kabada pendon kam ha ban tap yo drug heroin haba penlong ye ke jing to kit nakaliang nong nia jong kani ke pick up trunk uliat ho bayaw ne drug lawan ra na cura canpur Manipur daga jing temu ban penpoi shislong yo nong nia jong ke kali latip kerteng kumunetin mang hokip Lai puhun reus nam karata ubana kasnong M Songgel kabaha bapo ke distrik Cura Canpur jong ke jela Manipur. Shishu ki pulit kila yo aban kurup haduk prapusang tu lagi senduk sabon ki batap lagi jingtap bastem ba blue ba rong umso. Ya ki bala suba ba kila aban day ki bala tap ya udrok heroin ki bala yo say negani ka tom. Bat hadin ke jingle test la penting kena ba udai udrok heroin. Ubadonnya ke jingkia ke bahaduk kendai sepak gram bat kador kadai hinyau poin ar klor tengka. Haga bede bakane na kalian kipulit kila pengat mukot duma ya unongnya jong kani ke kali hapo ki kendon an NDPS.